se uko sukua especially senior high school no uye subject we friend social studies na social studies no usua papa bi a ye friend no Maslow. In fact the full name ni Abraham Maslow. Na Abraham Maslow no oyobia ne ho ene ne nhyehyɛ a wɔde ba wiasem se wo free senior high school e kɔni nyina to even university level no besua ne ho asem na maba be kyerɛkyerɛ mu wa happen nanso esa ne sɛ aboso ba ne ma ejapai ntino megusua boso because ɛyɛ nkyerɛkyerɛ maka kyerɛ sɛ aha no enye just utie radio na emum ye pese ya wusua de sɛ wantimi anko suku mpo a ɛwɔ sɛ utimi sua bibi nti ye kana wonima no atwerɛ because nneoma ni bi wɔ hɔ a te sɛ wokɔbɔ ho ka ebia wantimi enye sɛ sika na wunya nti ye kyerɛ wusi a na watwerɛ ato na wo nso sɛ o ma no ba fie a na de akyerɛkyerɛ wo mu kakra na sɛ oyɛ management kyerɛ sɛ ekwan a o fa so ene nipa ene afidie atena asundie kwan so na wahwɛ sɛ de wo ye no oni nipa ne mfidie ne ade ne aho akade nyinaa no o ye sɛ de be ya ebetumi aboa ma de wo pese hu no wahu enti efra bibi effectiveness ene efra bibi efficiency enti management ye ka effective leader ene ye wo bibi efra no efficient leader na saa kasa mienu yi ebia wona sekyere enti ye ka se obi ye efficient kyerɛ sɛ nipa no otimi di nipa na ewo na chini nyina wona omo ye adwuma aboa ni nyina wotimi eboabo mu nyina no mo mutimi hu die nti a omo ye saa adwuma no mpacho mu ntie ye ka so obi ye efficient leader oye leader otimi ema wona omatwa ne ho ahia nyina no wo mutimi kabom ehu na niso ade hunu na etimi aboa ama de opese oye no waye. So he's able to gather the people to achieve organizational goals. Say, sa leader no or kandini no say ye president, say ye minister, say ye DCE. Nipani ma wana mu wana chino. Otimi nyina ye kan whip wa whipo mu on and in line. Say the beya obia ebeti dientia ye na se. Se wa nye sa eno na bibia ye friend outlier ubon se obia eko nanso na benya ba ku mienu miense bia omo nhye da nte de wo ye na se de bia omo di problem bebrel na oman bia akona nim no wo mu je de wose oman ne ye atum enti ukoba bi te se Russia, China, North Korea, South Korea, Sankrofono, Finland, Norway, Scandinavian countries na womuno omutimi chusu okandini bi na okandini ne atimi amadodo na atede wo ye nase na omude omakoma asupport no me kira wo China ni 1949 therefore was a video na fashion na nkofo nkira se China se omadi 88 years nanu 2 days ya na omudi 88 years in China independence from Japan because Japan for bro mo pa but omunyomo fa hodie thanks to United States of America 88 years na person me kire photo a China for womu womu fa hodie at that time 1945 for baby no the net here ene the China for atimi aye me say ye come management a ye nyoma mienu baako eye efficiency ena baako ye effectiveness. Effective leader eye wo bia otimi ma wona omudi nachi no omu nyina timi tine daye so na sese we ni ekọ na nipa na boa no ama na timi achieve saa enioma no
and yɛka efficiency baako na meka yɛ effectiveness yɛka efficiency efficiency kyerɛ sɛ ɔma no biribi ketewa bi a otimi dane ani ema saa de ketewa no yɛtimi yusu ni yie nanka sika no ohia 10,000 ba wanya 10,000 yɛma ni 6,000 but obetimi ayusu 6,000 no ayɛ adwuma even the 10,000 no kura ntimi anye ono ne yɛka sɛ ɔyɛ efficient leader ɛkyerɛ sɛ wanya akadeɛ na ɛwɔ sɛ nkɔde yɛ adwuma no deɛ nanso ketewa bi a yɛde ma no otimi dane ketewa nani ɛde yɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ yɛma ne car no na petrol nim na gia na sɛi ɛne yɛsɛ ɔnkɔ fixe ɔyɛ sɛ okay mɛkɔ akɔbɔ besia na mayɛ ne kakran saa ɔkɔgye bank bosia ɔgye bank bosia no wandi bank bosia no ɔde kɔhyɛ adwumam ɛna ɔyɛ ne kakra ɛte ka ɛna ɔde tɔɔ ne kaa no na ɔte kaa ne ka ɛna owie yɛ na ɔsa toa so saa nipa kora yɛfrɛ no ɔyɛ efficient leader obi ɔyɛ efficient leader no on wasting nneɔma enti sɛ okenkan maka jo sɛ adeɛ a me can record it because intensi sɛ usua quality management yɛka quality management ɛkyɛ sɛ adeɛ bia woyɛ no woyɛ sɛ de bɛyɛ a ebetimi aba emfasoɔ na ummo ka bebree na afei nso saa adeɛ no waste a lot na no engineer kwabena eje Japan by okay waste ɛwɔ system ni mu ye disika bro so ye nneoma bro so ye budget bro so ye mu ye nisika ye gia ne ase adi na de bi afi bia ye ka waste ye timi si dan na esi ho na dan ne ye nhwɛ na say because NDC na hye ase NPP ba on to aso NPP na hye ase NDC ba on to aso na dan na si wa be 10 years na abobo na say na afi ne ekotam sika foforo asaye na no engineer kwabena Japan e kan se moante maintenance said ye wo ho no ye kura no Japan for ne China for no omudi bibia fe no quality management na ye adwuma bra Facebook na be hwe China's military parade in 1949 hwe na 2025 1949 now ka China na China nye obia ene 2025 US for through China for because machines are omu display ye kire wiase no enye easy in diplomacy no your friend no gunboat diplomacy and military diplomacy gunboats obi nko Google gunboats gun and boats diplomacy e diplomacy a o kire se yenso ye wa akade ye wo tuo ye wo bomb ye wo police ye wo soldiers ye wo mema a wo de kire omen bia waye na adwen so no nko a na wo bi no won so kire se o wo me that is gunboat diplomacy den na China for timi free 1949 na omunyo obia to 2025 and China very fantastic and you mo kire ye no and China for within 88 years in fact only 70 years to ho no and na obia wo Ghana ni bia use Chinese products wonim de ntia because around 2010 China forecast say baby o madru no omu ye nhyehyɛ sɛ emfie numa edi omanim no na that time no mu kan asem na ye 2010 muntie na ye 2010 ɛna China for say yetimi ahwɛ ye nkrofo akasa ye bepie ama wiase ate yenka enti efri emfie numa by 2015 no na efie biema ɛwɔ wiase no omu use China products Nhyira FM me kan wa bakosem me ka ba besu so me kasa nyoma we a wunim de ntia me kasa eya me peso hu se wiase nkrofo bi dwene ene ete ye NDC ne NPP
Enkrofo bi de oma dwene eye adwuma ene ye waste time eye NPP ni NDC. Enkrofo bi plan e kwan a omefo so ma omman akọ omanim ene ye tie ye NDC ni NPP. Enkrofo bi plan se de be ya emmoa kra yare a emmoa kra yare a omubenya hospital akọ na ye tia na onipa kra yare a okoji a obewu because doctors ni so nurses so bed so Vradina Coupon, Jesus Christ. Nhyira FM. Nanse mabusi ani bi koda ho. Ekoda ji. Na baby na mempese obeda baby a obia dani bi. Enti ukoji a ye was special ward. And I'm say under ho. Within 3, 4, 5 days no. Na me can number 80 million, 8,000 plus. Because because normal one or ho. This is the reality. Ye will chrome ha hospitals will cry a problem. Yet ye NDC ni NPP. Obi yarea a draw bone timinto. Yet ye NDC ni NPP. Ya kwanye yensu say and then kofo complain so mu nyansu. Yet ye NDC ni NPP. Die here ni here Ghana ni dear fata ye no emfata Ghana ni so far as say amanyoni ntina me catch you say both NDC and NPP they are not efficient, they are not effective. Obi ntimi plan de ye ne se wo so ba wa fa nkofo adwuma enti NPP ba omo be sake NDC fo nyina no mo de NPP fo aba be hye ho. And na NPP fo kwei NDC be pamo NPP fo nyina na omude omu nkrofo abehye ho daachi NPP so ba no ma be pamo NPP NDC fo nyina na omude sankwase asem no sabi mo fa ncheme eno ne atoasoa ene atoasoa be pemonye ayenya panyin bia sabi obetimi aka say hey mom yenya nkwada asem na ye no na online no enkofo bi dwene Obi Jini China forced by 2015 near 2010 China forced by 2015 Chinese product obi a we asim nyina be yusu yen China for your product me busau enano pay baby a wote no wa ehimfa wo baby a wote catch them China product be na wo yusu catch them Nhyira FM wo de se me boa China forced by that time 2015 no ene kra de atrem busase na me kan why na wo fia on yusu Chinese product. Why in the wofia on you su China ni product? And they are yam as so the ababe see a no. E China more and China D&D. Ye kwaho boom near kwako didi. Ye jaya diane no kra ko Chinese restaurant, Indian restaurant, Lebanese restaurant. O metimia brandia through ye she nyomano and India for the China for the and one ye she. Because why? Whilst we were doing NPP ni NDC, wasting our time on radio, and for plan osoriano pana utie radio bi wa abrochira and ye ka radio utie eya omo discuss issues ebetimi aboa yesika semu opa soriano pana beka ekwan befa so ma usika sema akoye Ghana ni ntie ekwan befa so ma wanyina ache Ghana ni ntie hwe ma menkyerɛw na no a 88 years China for omu eye parade no Russian President Vladimir Putin ekoho Kim Jong-un North Korean leader omuko grace occasion no unim de no muka therefore for sa picture miensa no to unim de no muka omu dwene kwan a ometimi ayama nipa anyini up to 150 years Nhyira FM me say ye dwene ene tia ne ye NDC ni NPP na manka ni say a won tia se why mamanyofo yusu young guys on radio, young guys on social media. Are you so entrenched with NPP NDC nonsense? We are so entrenched fighting over NDC NPP. As against Nedache, and I cry for these people. They be an issue because media social media and Rantibet the do be a time. Why? Because that person or your NDC ni or Pejon Mahama or your MPP ni or Pebaumia into Kune ho ama nipana one hono nipan one ho. But look at what they were doing. Russian President Putin suggested even eternal life could be achievable as a result of innovation
innovation in biotechnology. Bra Facebook never share. Nhyira FM. Me say me nye radio na nkofo ye bio. Ehu ihia me. Sa NDC ni NPP radio no me nye. Don't sorry anopa na wo pe NDC ni NPP a me nye. A waste of time ma me mfa so bia ni so. E de no moka. Baumia say, Kenya Japan say, Jamahama say, I say Dinketia say, and no mo pe. Ono no abane bra. Sam penifo ya mi bom o ma bom bra wie o medidi so mo bi nya president no ma enye o medidi. What wo? We NDC ni woni hwe. Na wakoma wonso na ye dachi wedi 20 years 30 years o dachi ni yera Jamahama wo 60s Kenya Japan wo 60s Baumia wo 60s o ma bom bra wie se Baumia ndi president a onwu Jamahama no nya president wanwu Kenya Japan we ndi president onwu empanyimfo yi a wo mo say montoma me obienu a obewu se we ndi president na we wo life way na wo ko because we NDC ni na wo ko because we NPP ni Nhyira FM. China for her, they no more penny for me and sa. North Korea, Russian president, Xi Jinping, Chinese leader. Omo jene say, o metimia ye ama nipa nyina che 150 years. Ya tiana 40 years ni 30 years ye wo. Ya se nyame na de ba nyame na odie. Ya dia tum so obi di 30 years es nyankopon ato ne nsa afre no. Obi planning in life 150 years. Ya tiade na ya dwene fa ho. Yetia ye ninje Ghana ni eninje why na adwene fa ho say enije depression abrɛho kunipa. Who thinks about it? How many times in yenya president bi aba wo say and then dey me ye nyoma Ghana for ye ni beje Nhyira FM. There be sa plan no nyene Ghana ni nyene sa because politician netimia aya divide on minor achemu mienu into NDC ni NPP into wo ti wono de bia no akoma ye oya because we NDC ni and NPP akoka asema chiro we NPP ni and NDC you are wasting your time and sometimes eya na me say hey na nkofo baby awiase drumoti ase de baby awiase kwamoti ase de me the way chiro say the be abehu say obi dwene ne man ho obi planning life obi de na adwene ye adwuma ma me sanka second one in chiro Donald Trump enra o share meeting when meeting no artificial intelligence AI WhatsApp now we use no phone now we use no the robot betimi aye the machines betimi aye no enra Donald Trump ne wona omutimi de sa adwene ni ye adwuma ma wo beto no o hia wo mu adwene kwan a artificial intelligence AI no ometimi ayusu no mo de aboa online no ama online na koye enu nti unim de omu plan say sa AI na ugugo na bibia ba broni na netimi kirew eno otimi ni broni kasa ena this is Donald Trump here Mark Zuckerberg nie me kirew wonioma bra Facebook na behwe montira wonya NDC ni NPP wona mu use o madwene wo Ghana ha no de bia o mekọ manim wona mu dwene not the normal NDC NPP no de bia o mekọ manim because whilst you are making noise they are working to fix a problem. Enye bibia wonti na me church osanyo me person so ye empowered man ko school se me so mfa mesisiu yankopon nhira me suku bebrebe amakoi it is to help ye maame ne ye papa ne minnuanum a mo antimi anya sa akwanya no entimi bana me kekema boaw because me pewoda chenye me mpesa manyofo besisiu me mpesa Ghana be NDC ne MPP me pesa ye Ghana for mutimi sori ka say hey this is what we want share Facebook Donald Trump no share mo AI artificial intelligence. Get the story for me, Kofi. AI yesterday he met them. Artificial intuba say and then obia wo mo sham wo Facebook. When him do a Facebook young boy African ready 40 years. Mark Zuckerberg osa oye Facebook dada no oye ketwa. Omo ye WhatsApp na sefoi omo nyina sa die nti no mtimi ye aban no asore say ene da ho no say US president hosted a dinner at the White House with America's top tech leaders. The meeting focused on artificial intelligence and investment in the United States. One conspicuous absent was Elon Musk. Oshia woma
omo America aban ne support omo say monfa technology enti wo na beye phone no Huawei ne iPhone ne sa anyoma omo na beye no mo ye wi a omo sa de WhatsApp TikTok, Snapchat, Instagram, X, omo de beba no manye sika bebre na wote wo e de use di atem no nye sika till time e be use ya adwen Nhyira FM till time on my Ghana amanyofo ye behu sa amanyofo enu nti na de bia me catch say there's no way John Mahama president obuo kwan so obetimi abeda me de ntia because onim se wontimi mbeda me because de na wo kan me tiase. There's no way Dr. Baumia na Kenya Japan no aba no abeda me no sit untimi why because the all can metiase and untina me pesa wotia sana radio tie ye ka radio is to educate education and na no pe me ya ma wo no say radio no mentie NDC ni NPP dede na nemum tie de baba wo bra de ebetimi aboa wo sori anopa uni nsuo hospital sika say problem ba sesi a wunya sika. You see, I make say emergency abania say ye 1,000 Ghana cedis a bad the amount. Emergency abania say where the 10,000 this a friendly pa bear 10 no ma jojo. Can't you think how many people me bu say nano pay how many of you and I'm worth 10,000 wom accounts mu mon can tell me Nhyira FM why would see me and nano pay me busa say how many of you and our accounts mu over 100 million edaho edwo chese bibia ba wo betimi aye enso ti social media di atem u di atem ama John Mahama otene baabi u di atem ama Baumia ne Kenya pon a o mabo mu brawie o ti ho uni 10,000 wa accounts mu uni sika afekra na wo pa adwuma o national service sika ye 700 Ghana cedis o tete talk didi nkrofo atem Nhyira FM get serious. Get serious. People are planning their lives. China for planning 150 years. US for planning artificial intelligence. Again, Ghana for planning breaking the 8. John Mahama twaso. Kene Japan neba. Baumia ni besade naba. We Jimmy pa. Oya abua. Oya kasia. We nimnyansa. Ofui. The titi social media so yeah no. I did attempt na mranche na ye. Or catch so you free because o say upe we say o free where Jimmy for when the ought a commode no. Me I would did me a common de me. Me I would ye me a common de me. Una wa buy free so we combedo me wa buy free so en ha me. NPP to so me catch me so mu lusu a me me madwuma NPP elusu ye me DC me ye minister once me ye madwuma NDC free so a me nana Jantuah megusu adidi enye politicians sika ne tua meka bo so me so a me ye madwuma da enti adenti na wo babunu na wo ti social media so wa wo tie me wo dia ne se enye wo serial caller wo ye serial caller for 10-15 years wo dia ne se obe serial caller. Odi ani say de bia won tam phone na mfre honorable ene de mu nya na why a serial caller for 20 years omumu odi ani say ko radio so ne ko di atema na say wo de ko ka bi maye na omu fa ho eduru ba bia ka che so woni nkrata eno na ape odi ani say wo de she t-shirt na ko ye dede na wo wi a ye de ye ma no na no utie hwe Yera Kenya Japan ne mani nyina wa abrochi Dr. Baumia omuko school papa Yera John Mahama hwe ne ma no omuko school papa asedi nketia ne ma omuko school papa ebi kra ye MPs and ude champanyfo ni nyina emu hin no mu makọ saito Nhyira FM ka kire me Yera John Mahama ode ne ba kọ saito Yera asedi nketia Yera Julius Debra Yera Kenya Japan Dr. Baumia eni abusafo aka no emu hin no mumma ekọ saito na ye nyina ye kobia etimi dwirigu no emu san no mu do mu ba akọ enye international school Nhyira ebi kra do mumma kọ ba bia etua dollars se de be ya ye be kire abofra ni yie because ye nyen hyehye ye ngintumu se wo ye omanpanyi na so ye minister na so ye MP a e was by force oma ekọ saito ni bi ye nyen san hyehye no na nka memi wotumi asan hyehye na meye meye hyehye se de be ya obia wo ye panyi a o ma be ko saito sa saito bantima early na so ma kobi wo ye minister so ma be kobi hospitals no ye nhwe ofi oba be obe kokonfo no titichi no hospital obi no akwa akohwe de ekoso. Why are we living like this?
Enyoma mienu, being effective and being efficient. Enti Maslow asema okan ni se onipa bi asori anopa, ohia nsuo, ohia diane, ohia mpaboa, ohia de obetimi ada, de obehia bebi obetimi dan kakra. Wo de enyoma amaboso yi, the friend of physiological needs. Mi busaw, unya nsuo panom. Bebi a oda se o rent so a ubenya sika rent so a ubenya sika bebi a ukọ no atade pa utimi hye bi mibusa wo me dia to Facebook mibusa wo wote wa wo NPP ni NDC mibusa wo ensuo no bottle water no betimi atobi esa utimi to bottle water nom utimi to unsuo na efiri pipe mu ba no eye ediane ben na wudie utimi didi anopa awia utimi nya fruit di nniaba ne saa nyoma unya bidi mibusa wo na wa wutie me aye ho NDC ni NPP unya aduane padi sa ukwa koto kwadu a utimi to kwadu edi cause kwadu ne saa nyoma ne boa yedin utimi tobi edi eyie aye balanced diet anansa wudidi ba ko pe no ano no about safety and security. With safety, busa wapomuden to say adwuma sem to say ye free be decent job, decent work. Ye ka decent worker unim this me wo decent work. In Shankara de me wo decent work. Me wo adwuma e be hwe me yire ne me ma. Me wo adwuma e chia me kayi. Me wo adwuma e ma common me. Na where me koda hospital a adwuma be hwe me kwa. Adwuma be hwe me. Minchia 1 cedi adwuma be hwe me kopensem ho beto na where where japade wo dan sinwurem because untimi ntonyoma politician the 4 years obeto dan ato bibia na where wo awudi na chine wo awoye fu soldier wo awoye NDC ni NPP na wo didi nkofo atem because of them no busa ono tinifie obia woni fie joma hama ba wo mia ne mpani obia sinifie obia abobra where wo awudi atem na wo defend where wo dan asase wabusia asem te say utimi hwe wabusia social needs na asem na make safety wabusia utimi hwe omu wabusia se bibi ba problem ba wabusia fo betimi ahwe omu ukra wodo enkofo bebre wa ha wo mu ba ha ohima na omu di nkoma enkofo bebre kra kọ odomu a omu mplane ye because abrantie na say enye te se na ope no but ohia semunti no akwa na bema bi anyem na wontimi nhwe no ohia na bema na ebro ne ka ho ohia kofo ye nyoma basa ohia ye pian kranketwa so mu nko nu wi ni cocaine na anu ye be catch cocaine ni wi ekoso ohia aninti de bia no ni confident de bia nkofo bebre hia me a nkofo bebre hia me o se na wani so osio we me hu aye din but wani so utimi kasa na me say ai because sebin ka komode me a mintimi nka de making sebin ka me the NDC ni NPP fo ne didi anka me sorry anopa mintimi nka de maker bebre any confidence because ohia sem bebre any confidence because okoka na duane bebo no okoka NDC asema wawu okoka NPP sema wawu because e comedy no e dey asem ne yake Nhyira FM and self-esteem self-actualization is saying se ubeye bibia kai echirima ene Ghana ye 30 million people nipa se ne etimi kai omu so omu ye bibi ema oman Ghana wo de ka kire me se ye wabusuam se ye oman nipa se ne etimi bo omu din ka kire omu se sa nkrofo edie ya hwe omu o metimi aye bibi de bia ya bo ane abọ Kwame Nkrumah mebo Kwame Nkrumah yewe eya ne de ye papa kofo nso abetwim kakra na fe de akeka akane ni namu o jeje yewe kakra o nana kufa do o jom hama yewe kakra nanka oman a ewa na 30 million ansa no obi betimi aye bibi nti so akwa amanyosem ansa because system ne moa
ye ni se obi enye president but otimi ye bibi me etimi ka say how many of us one person what me achieve at 91 years eno an yet is wu I'm sure so what in din Giorgio Armani or Italy ni eno an owu at 91 years ye ka say virtualization uye bibi anani pa kai wo papa no me de na to so sesia Giorgio Armani obi timi ka say me she Armani me wo Armani bag me perfume no me duham no eye Armani papa ni nie oye nipa no Italy ya support no 91 years ansa na wo wasom nipa wahye natade wiase nyina se papa ya tade because papa we hu say de bia no obi ehye suit and o se da bi enya bibia na ye suit enti mame dane nyoma ani na eno nso nya fashion and na duru ba bi hu say enya bibia na ye suit na mo betimi ahyehye ntade bi obetimi ahyehye t-shirt bi obetimi ahyehye jeans bi obetimi aye nyoma bi no feel safe and confident papa we na de bae wa wudie na nso ni din eda so da ho Nhyira FM. Mibusa say Ghana 68 years, aka 2 years near 70 years. Yati wo be NDC ni NPP ya. Me dem aka masema you. Nsema me kenye de bia na abetuni Nhyira FM no ate menkan. Nsema me ken. Maka wa bebuo. Enye de bia na abesori anopa o ma mintie na na Jantuah ebeduru ba bi wunya me utuni a wunya me semetia. Nti emre we ya na me ka kire opa menfa Kofi kabi na mi bie lines na ne bujai nana